Dobrodošli u naš novi video. Danas Miša ima izazov. U pitanju su igrači Barcelone i brojeve koje su nosili u sezoni 2010-2011 i 2014-2015 godine. Ovdje ima 44 papirića. Mišo, da li si spreman? Naravno će da jesu. Važi. Srećno, Mišo. Važi, hvala. Ajde. Da počnem. Da počnem. Broj 4, sezona 2014-2015. Ivan Rakitić. Tačan odgovor. Broj 7, sezona 2014-2015. Pedro Rodriguez. Bravo, Mišo. Tačan odgovor. Broj 14, sezona 2014-2015. Javier Mascherano. Tačan odgovor. Broj 20, sezona 2014-2015. Sergi Roberto. Tačan odgovor. Čas, Mišo. Nije loše za sve. Za sada ide super. Broj 22, sezona 2010-2011. Mislim da je bio Erik Abidal. Bravo, Mišo. Svaka čast. Dalje. Za iste pare. Broj 21, sezona 2014-2015. Mislim da je to bio Adriano. Bravo, Mišo, odgovor je u potpunosti tačan. Hvala me. Broj 10, sezona 2014-2015. A to je moj omiljeni igrač, Lionel Messi. Bravo, Mišo, svaka čast. Broj 15, sezona 2014-2015. Mislim da je to Mark Bartra. Svaka čast, Mišo. Znači, sad smo maksimalni, što bi se reklo. Da. Broj 5, sezona 2014-2015. Broj 5, Sergio Busquets. Bravo, Mišo. Tačan odgovor. Broj 13, sezona 2010-2011. To je rezervni golman Pinto. Jeste. Odgovor je tačan. Mislim da je još jedan pitanje. Da. Savršen. Broj 6, sezona 2014-2015. Vezni igrač Xavi Hernandez. Jeste, svaka čast, Mišo. Maksimalan broj pojena. Čestitam. Hvala, Mare. To je bilo to. Šerujte, lajkujte i naravno vidimo se u narednom videu.